Khuluma ngani yami. Makhosi mina ngizwa eLimpopo ngizwile bathi wena Makhosi unamandla upowerful uzongisiza. Makhosi izinkinga nginemathatha. Uyazi Makhosi ngilahlekelwe i-ID lami kuqala and then umama wasesipotweni anginikeza lona. Makhosi. And mina angazi ukuthi ngiphuza esipotweni but angazi ukuthi lilahlekele njani lapho. Manje Makhosi sasa card yami angiyiboni ilahlekile. So manje mangihamba ngiya eSASSA bangitshela ukuthi Makhosi mina i-ID ayisilami because ngiyenze i-ID before ngibleacha iskin. So bathi lo muntu lo esithombeni ayisiyimi Makhosi. Izinto zami azihambe kahle, izimbuzi zami enye iyagula. Last week manje ngidumedisa makhelwane wami ambeka snacks Makhosi. so ngifuna iSASSA because izinto zami siyimile ngifuna ukuthenga izinto for Christmas. Makhosi. Uyabona ke ngani yami bakuyalela umuntu oright. Njengoba usufela ekhaya uzothola usizo. Makhosi. Wena nje into ezofika ngikunike yona ufike ngikunike u2 litha wolwandle. Amanzi wolwandle into enganayo leLimpopo. Into yala kwaZulu. Makhosi kanene Ukuze ngikunike lo 2 litha wolwandle uzomela uthenge yonke lento elayilistini. Usuyithengile ke wabuya nayo ke ngoba sengikunika ke amanzi wolwandle ufike ugeze awu. Ayothi bayandiza bazokuthatha ngemshayelo bayowela ku-freeway. 10 kg testic. Makhosi. Makhosi 2 liters stay soft lavender. Makhosi. Makhosi bulwethi lamchops. Makhosi. 5 liter liquid fruit Makhosi. Makhosi. Red velvet cake from Africa. Makhosi. 10 pack condoms Rough Riders. Makhosi. 1 liter olive oil. Makhosi. Whole wheat bread times 4. Makhosi. Case of ice troopers or champagne. Makhosi. DSTV 3 months payment. Makhosi. 5 gigabyte data. Makhosi yabona ke muthenge lokho ikona ongenza ke ngihlangane ke nabakini ke siconnect ke sihlangane sibe into eyodwa bese yonke into engiyenzayo ke bese iyasebenza. Makhosi. #data must fall. Organic strawberries. Makhosi. And mayonnaise. Makhosi. Yabona ingane yami musubuye nje naleyo nto ngoba sengigeza ngamanzi olwandle ke yonke into nje ithi uyibhade kuwena yophela. Hey Makhosi.